Welcome to Focus on Eritrea YouTube channel. خريج أخذ نابز خبدك هنا بعدي. جن تصفى يقرصني هذا مع التخوّتي له يحسنني. كالون الله بزح نجارات تخول الله جماعتهم ساعتهم حالي زخيدي. In a safe house in Ethiopia's capital, we met a man named Michael. He'd just escaped from Eritrea and smuggled out something remarkable. Secretly shot footage from inside one of the country's military-run prisons. الناس زمصاهو مخنياسي بقى هذا ጭብጥ መራግጽ ናይቲ ስርዓት ማለት እዩ ትመንእሰይ እቲ ህዝቢ ጭቆን ከም ዘሎ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወርድ ከም ዘሎ ንምርጋጽ ማለት እዩ ንሽይ ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ባሕርስ ብጭልፋ ማለት እዩ እትናትና ዘራርባ ሕጂ ኣነ እዚ ፈቃደኛ ዘይኮንኩ ድሕነት ናይ ስድራ ቤት ናይቲ ካልእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ነቲ ሕንሕነ በቃ ከምዚ ሕንሕነ ነቲ ዘሎሱ ንምድኻም ትራይ Michael told us he was arrested in 2011 for trying to avoid military service. He was then held here in Addis Ababa prison, just outside the capital, Asmara, for more than 4 years. He said a sympathetic guard helped him smuggle in a small camera. And he worked with one other trusted prisoner. بز تحت جوبا تيالخو ابز مالتي جوبا لوت جاكيت اوشتي قدادا لا تاتا جوبا مالتي جاكيت The other inmates were not aware Michael was filming. هو اجي نغير زي تتحيز تزخون ردو نغيري ማለት بزربا تزاريبهم كمانسي لعل 10 ዓመት ድገበሩ ተኣስሩሎ ካልኦት ብዙሕ ነገራት አሉ ሕጂ ንዓይ ክሳብ ናይ ሞት ዕድስ መጋጠመን ነይሩ ማለት እዩ The prisoners can be seen packed into large holding rooms. According to Michael, they can be held like this for years without trial. أبزد على خدش عمالتي. 4 كاميرا له. اللي خدش سرعة كاميرا. لا 4 عامات. سقاب شو مونت عام استأصل. نوي استأصل سواتي. كل بنت ستتصاعد وتسائل. درجة زموت أخوين سماع كمالتي. تقرن رأسي. Don't forget subscribe, like and share.